bebek. Rojak bebek. Rojak bebek. Bang, masuk yuk ah. Panas nih. Ntar badan saya hitam. Emangnya lo putih? Hitam-hitam juga hitam gohok. Panas-panas emang enak ngerujak, Neng. Buat obat pusing. Buahnya apa aja nih, Bang? Ya, macem-macem deh. Laris nih, Bang. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duit dikumpul. Ya, Pak RT. Pak RT. Pak RT, budak. Cabenya, Nenek. Jangan banyak-banyak, Bang. Pedas. Garamnya cukup nggak nih? Tuh. Ini, Bang, keasinan. Nah, ini terasinya segini cukup ya? Bau, Bang, banyak-banyak. Ya, bau-bau terasi, gurih. Awas, Neng. Kenapa ya? Sama hidungnya, Bang. Minggir, Neng. Tak kena mata bute. Gua kata apa tuh? Rile. Gedean perahunya mah penumpangnya, Bang. Apa? Itu alunya gede banget. Biar cepet halus. Bisa nggak sini si Abang numbuknya? Jangan khawatir. Kalau soal tumbuk-menumbuk sih emang kerjaan abang. Udah lama Bang Jaim jualan rujak bebek nih. Baru, Neng. Senang rujak bebek, Neng? Senang banget. Lagi ngidam apa? Hei! Ngomong jangan sembarangan ya. Anak orang masih perawan lu kata ngidam. Maaf deh Pak RT. Namanya juga zaman sekarang. Makanya kalau ngomong dipikir dong. Babenya galak bener. Emang galak. Kemarin Kerbo dilawan. Bekas matador kali ya. Ini rujak paling istimewa nih, Neng. Di Hongkong nggak ada. Berapa, Bang? 25. Mahal banget sih nih rujak, Bang. Tambahin ah. Ambil, Neng. Kalau buat Neng sih nggak apa-apa. Sering-sering belanja ya, Neng. Permisi, Pak RT. Kalian pergi deh. Permisi, Neng. Makasih, Bang. Rujak bebek! Sedang manggil ya? Setan apa? Ada suara nggak ada orangnya. Balik apa? Udah kampung sepi-sepi aja lagi. Hah? Monyet! Kurang ajar! Ketemu gue ulak lo ya! Berhenti! Anak siapa sih tuh? Setan. Ganggu aja bisanya. Rujak bebek! Rujak bebek! Bang, rujak. Rujak bebek! Bang, sini, Bang. Bang, rujak bebek. Sini, Bang.
Aduh, jalannya pelan amat. Iya. Ngerujak, Neng. Buah-buahannya banyak, Bang, ya? Macem-macem, pisang batu juga ada. Ini jambu apa, Bang? Saya malu nyebutnya. Rujaknya, Bang. 10 perak aja. Hah? 10 perak? Modalnya aja gede. Paling dikit jigo. Alah, dagangan kagak bermodal ini. Buah-buahan kayak gini. Di kebun saya juga banyak. Rujak aja di kebon. Iya deh, kasih 20 perak. Kalau 20 perak, apa yang boleh bulat daripada gepeng? Kenapa, Neng? Aneh ya? Nggak ada yang aneh di dunia ini. Kok begitu, Bang? Jangan khawatir. Pokoknya halus. Baru kata ini, muka orang bonyok. Ah, yang bener aja. Pokoknya sip. Kok ubinya nggak dikupas, Bang? Nggak sempet. Aduh, kena pinggiran. Ditanggung gurih. Nih, duitnya. Siapa yang doyan rujak campur daki? Nih, makan sendiri. Aduh, perih, aduh, kurang ajar. Gue sumpahin bunting lah. Aduh, perih. Tangan gue bonyok. Muka gue makan rujak. Alu gue hilang. Brengsek nih urusan. Gue pulang dulu bikin balu-balu. Bapak-bapak, silakan nikmati makanan yang ala kadarnya. Mari. Silakan. Ayo, Bang. Mari. Ayo. Jangan malu, silakan. Ya, ini. Mari. Kira dong lo. Main tepak aja. Aduh, main comot aja mau kemana? Pokoknya kan sama-sama. Makan dah semua. Cari ribut, malu bang. Malu nggak kebagian. Kesel gue menang yang beginian. Mari. Nancep gak tuh? Tuh, kan. Udah, jangan ribut. Ngambil nih. Apaan? Memang malu. Udah, terima aja. Emang nasib lu nasib teker. Tak usah ya.